Hai menaje ting choma i awang reme zaina mai gu Zeme News Ma Nsa ge hai menaje klom. Nagaland gu Chief Minister Neiphiu Rio ne Twitter ge roga zepa COVID-19 go booster pakat chumbe dose kaploi delei ze pane Twitter ge roga delei. Pane sa ze Nagaland ge klong mlei ne ze booster pakat chumbe kapdo di mlei na kapdulo zai pakana be kaplu ze kes rukloi dim leina COVID-19 booster ze kaptulo ze pane Twitter ge rogai delei aipo be COVID-19 booster ka chebza pak chombe dos na lang be dos tu ze COVID-19 booster ze kulei zai pakana be kaploi lu ze kes rukloi gai dige aipo be booster COVID-19 booster ze kapdai lei zai aipo be COVID-19 booster du ze additional dose achezdu kulei da mai Arunachal he ti Krishna pe jimiran taron ka chepe za China mane China mu go chpai maram ne tuini pe za nai da mai kriye ke jing kai sna mai ge pegai ne leze Arunachal go Union Minister Kiren Rijiju ne Twitter ge tweete gele Chinese PLA mane miran taron du za tei pe za Arunachal banai Chinese go border ge na Indian Army mada ge handover Indian Army mada ge pegai be le jing kai suro kriye ke kumchang na jang kai kana Sumai Republic Day Indian Republic Day mai ge Nagaland ge police mera mahange gold medal award ngobe pnuji rame railang bige pji Sri Manoj Kumar AIPS SP crime PHQ zai pakana bige Sri Visika Achumi ABSI SOT in charge Dimapur azang kana za governor go gold medal ngope kana dele zai chuna governor commendation certificate ngobe pau hangchumji railang bige Sri Imtimiran NPS AWD LSP Mokochung zai pakana bige Sri Tiroli R Abraham ASI INTSB Kipre zai pakachumge Sri Insilong Hau UBC DEF KMA I me bau hangchum za governor commendation certificate ngome bau dele zai Kerala ge hazing kai sro kre ke kumchang na jang kai kana ma ge lorex na kutum Republic Day ka ngi bige Minister Amit Evar Kovil ne flag kai ge delu za flag hosting te gai dele zai chi za plui I mak pa zai ma chat mi mak pa zai ma ning ting ge mak pa ta le za sale zai Mumbai ge kacharang kang plyak tebe kacharang kang zimna teilung dolak petele pe baby zigene mina hang snam za tini dele zai pe bome mi songam za ti mar za la mire le za sale zai chik charang kang plyak tebe teilung dolak petele pe pe za scroll snaria gumze Mumbai police mina ti petele I gumze le si chi mangma mida ge wong changai de za ne rangkang ka sang me krasa me be chi ra ma dele chpo zigene man ting za rangkang ani receipt de za ne pi mi pi lu za receipt ra le zai India में हॉकी kan tabge captain pungjaba be pji Charanjit Singh ka chepe 1964 ge Tokyo Olympic ge gold medal ngobe pe janai kri ke jing kai sna damai ge pakring be saukai di dele zai pa je piki unna Himachal Pradesh ke na pakring be saukai dele zai pa ting komje kum rex kuile zai pakdai ke ge pating komje rex kui ke chang rakho dele zai panam pe mi hang nala zai mpui mi hang kala mile za ka chole zai panau chai di ba ting kom kre ko na chang di dele zai pana hlem pui hang kerun na bam pui za Delhi ge megai le za sale zai pa chai rab so ge pana hang ke perun na patai ge bam le za ache za sale India में हॉकी kan tab ge pa za bzita za zai captain te za zai pasuite pe chang za bam pe dele 1960 ge du pa silver medal ngau zai 1962 ge du silver medal ngau zai 1964 ge Olympic Tokyo ge pa gold medal ngau le za ache za sale zai South India में go actor banai actress Naga Chaitanya banai Samantha banai kalakte beze rim nara hange divorce kalakte tara hange Samantha hlem puine nebli gum za Naga Chaitanya ne accept ze pe gai de le za che sale zai banai kalakte gai beze kumadai run le zai banai namina rang poine hang ke lamui le zai banai kalakte tara ba hlem pui Samantha ne perai de le zai Naga Chaitanya ne lem pui Samantha ne nebli gum ze pe gai be de le zai Bangladesh में ले में बहु हंगचुम में जम्मू एंड कश्मीर के पनी को वीजा का जे लोंग बे बिजिक ने हंगचुम में जे तुइनी दले जे हंगना जे आचुना बनाई ने रंगकांग पे जे बेल पे बे बिजिक ने पनाई जाम पकाई नि जे हंके जा बांग्ला मिरि ले जे साले जे बेल पे बे पनाई चंखरे को ना पे गई दले जे असम टीम सुके के मिना हंके पे पेरेसो ते लु जे लिम्प्रो बे गने पेरे गने ngai के जे pakring be saugai di dele zai report chai si je pji je Pankaj Gogoi le zai pa je Lakipur district Assam ne le
za India ram go actress bizi Sweta Tiwari ka chebe pui puchu interview lu blog interview lu me bode pugu bra size ne be blog pane rana go bra size teila leze raja san sia za raji te sia be bizi gene Madhya Pradesh MP ge bugo photo public me rodle zai puchu case file ka rahang du rang changai dele zai Arun Kumar UAE ge COVID-19 hararet kena raja case rog rahe ki ge COVID-19 go patient changza bam dele kagna na mai pachu discharge te peza zai pa COVID-19 hararet kena rab kena idai di dele zai idai di mai ge healthcare group bone pa hangge lakringe present pegai dele nalang bete ze India ram go COVID-19 hararet go pesi ge kadai dele India ram ge anjamai kon taka kai mdai longge hararet ka chiben rapa kadai me lak na je changrek se surje ha chum je rak se man diamond rapak dai sai planet je India ram ge chuna COVID-19 harar ken raja ba me lang kai kana je chang na je hem da je rak sna kana men raja lamile COVID-19 harar ken raja idai di men jmai 24 hours long ge planet je lak chum je chang surje ha chum je ring yus na me idai di dele jima India ram ge COVID-19 harare kenen raja chaidi me haimnge je raksna ga chume chaidi dele jai planet je India ram COVID-19 harare kenen jimna me chaidi me langma dai je changrak skui ke je haisna me chaidi dele na mai go Zeme News Ma Nsa agena loi gai dele ngne pegai nking gai pe bijine haimna je misui dele Kangia je ipo channel share lai jai subscribe te go lo haimna je klum dele Zeme ko je pi bang prai chin tui mak zigene nangnui sewang changlak pa bam zain do kan gya zalun gai lo za nangnui se bige se to mak pa bam zaina comment ge pe si gai lo ja hai mana ja kyam gai dele